Төкүнүнен Instagram көрөтчүлөрө, YouTube каналы көрөтчүлөр бүгүн бияха ылжыттыр Саха Республикатын физкультура гоно спортко өтөлөг олейте Татьяна Юрьевна Жиркова. Татьяна Юрьевна өтөкүнүнен кыргыттарын стихилеринен улахан эгерде, онуттан бу бүгүнгү бии канал бытыгар тренер үлөтүн тухунан кыратык сырдатыктын багарабыт. Бу тренерский улага келбитин болотча ыратта. Хайдах кәтбеккені тоқ сылдақ сұрықта ғоны бұл тренер болуым ден оға жаңын ханы ретінду, мечтайды ретінду дентін нұчылы еттаққа. Ключевой вопрос. Конечно, бәйвіні дөкбіттен бұғына тақпына осколаттан, осколаны жаны италдар де, тоқ болуқытын бараға дейінген. Нар мен физкультура штол болуқын барам ден итеребіппен, өте тақпына. Олақ қары класстан. Оннук постоянно кедеребиппин кемеретен брас болухун барам, кемер учтал болухун барам, мен болана физкультура учтал болухун барам деребиппин. Антон ого жамын активный тух ме класс портфелью тундан дагам билерде. Олин антон нар класс пар нар мен спорт тух дуораларда. Тотем болатте активист болбакка именно за спорт. Спортивный сектор футболар диндар, оннук же онус класскалы, оннук бейнар. Оннук тохтулар эте. Атын онус кенттен сразу үрәхат тутарсы бутым. Мана ягуга физкультурное отделение, оны балбынан кесебетам, антон болланы. Течоны ол хагана уже кандидат мастера спорта балыжам эте. Оны болланы чача мен кандидат мастера спорта бак балахат мен дембрамын. Медицинская. Аны кем бит айбат эте. Мен медучилищега фельдшерское отделение тутарыстым бит акпына. Кем дагы токтабат. Барысы олды. Хатта фамилия дагы балагын булапты. Ол онду коттон спортка онду дальше бардам де. Ол хамай тугум денетун спортка уйбут кем ден тренерим школа штала, физкультура штала. Анатолий Никитич Осипов тенеде. Мен ол тоға этемнеде кеге бастығы тренера қайдақ спортқа уйбута ол қана бұлуған бөребетте. Именно кеге тренерден олған тұтылттақ ден. Ол мен спортты бән таптамын уже дальше студентный деміне зертам бітім, онды бартаға де. Ондан кален семейдейін боламын намға бәм идебінен скорый гөлләбдім. Онча ғыл выездной фельдшернен ләбдім. Онтуға бұндықтың кәмсемәппін. Осынан кейі қастағына иделәқ болара әлбәқ Сергей Өренбеде кейіға по жизни көмілерді. Ол ең білген бұл. Тем более білен тренерский олаға чаңа медицинский олан әлбәға қайры онны құлады, қолабыра кейі состояниятын, дорогаты, нен көрірігер спортсменлердің бағарыр кәді? Спортсменға обязательно медицина емер. Тәңге. Менге жөріләне. Ата қолабыра бұл дүкі спорт пастастылады өлі кәлбітен ратты де. Оны бұла қолабыра қайтақ кәлбіккені, онына бұл тренердің бұл олар тағарым ген әдді ханалағатында. Тут келин бәм жартанам ди профессионально. Ол профессионально жартна жамын на тренердем деме кадары өйбір килбет эте. Тон кадары лилерин болу билин төнембер. Бит спортсмендар соннан мындан руководящий тухайнарлар булады. Онда котон бәгат бер күрдүк мен шыбысымга кирем мен зам директора по учебной части биледим де. Онда болатын дальше время бите болу, но кадер мені бол батақ бағлақ деймін тренерской үйлене баруылан көрілімді деймін неожиданно бәйберіндік. Такой бекел бітем, онда олғағына Игнатьев Александр Афанасьевич кәріттамле баруылан көрілімді деймін. Заявление беремін 2-12 сылттар бәбін сағылаудым, онда же ол группа мой бұдым, онда ол времяға Сардана Трофимова істебді де, онда Михазудна атаға де. Менен кәтігі істеқпін бағарабын, бейін олағын біле. Группа мой әдер кей оларым бұлытынан ұттын кәлер, кәмшет еқті дем.
үлебитин оны кагалаап. И эти уже почти онус бытыгар бардыбыт. Бекелеппит. Автобус 10 жыл эгер холобра оголор элбек огооттом билген багарара болуди яха жарыктанын оны ула хайдах набурдугуну онна усанын бу яха хайдах жарыктаны каби. Отон семер би улис тохпут центр спортивной подготовки ден высший спорт палади именно мастerdары кандидат мастеров спорта международников би итержана балапетти именно ванна сыс погуледит джендер олин уже базалах уже там десюша уровень жактан бутту ханигара бир район уровень или республика уровень уже тоже успехтах кейнен тумин мындашык итеген баллади детский тренер тен тугунан высший спорт тахарак кейгенеме тугунан тренер булактах уровеньдах. Ити вопрос того биэдим дия тоойдерген биэха Instagram истемигер YouTube-ка гына италлар. Yani yürebne olur жарыктырды ден олен ити бир прогынан сразу эппетин ылындар деймин. Хеп онтон буланы мандык вопрос бар. Холобра бу жарыктыр оголоргор төһө мандык төһө ыраханы жарыктыр опсайна. Билин бу ковид кемигер булана онлайн жарыктар болалар. Эбетер холобра бирген нар курук хичекин надан жарыктыр оголорун элбектер. Холобра Надя Гоголева сатанчы, онны холор билин Изабелла, онны холор барларгар битте барлары бар болан калпа планжи, онны холобра үксүн онлайн системенен жарыктырын болуди. Онда хат грата кепсәре. Отон төһөнен спортсмен уровня үддән һәрдәгән очонын жарыктырга тепчики. Да тепчики ден ари сложная доктор. Хага сагылырга кейне хага билерге ырхан болар. Антон билен бу кыргыттармен сабданы да болдум, бу билен бу Гоголева даганы Борисова Изабелла да болдум, Буд Надежда да болдум, бары ушу жартан бытара ратта. Олен мен киндери уже с полслова лебекеллы билебин. Кем кайдаган тугун. Онна та самый главный тренер задача-то онна эбэхенне ден постоянно на связи. Телефон это блин связь. Ишугей, он лохан ыргаттар бесует. Он контакта оробт. Он главное тренерка бартын фиджи капсян бартын тох бар проблема болду тох болду бартын. Этер буландар бяман требует тут да болам барта налажанны баранер. Ача холобар хасар датан кехангер локер каттар кенаттана связь. Утуян тутулар тагана. 24 часа в сутки я киндер распоряжение ларгативик. Именно бартын контролду. Ага, обязательно эпидахтарна это уже будет хантух. Например, то индекс случай дербалар хорамит. Кырдык атага күнбүт атага там өдүттү болан эппеке генен бранжарка келбек болана это уже хан науллиолар. Кытанак тренер гында бян кытанак тренер бинди хандыгын дуэ бетер колобра тухти хандыгын. Атын икки түнэ. Хорор ахары добрый ме булуп пенсек. Ага, как подруги там как. То все-таки олар был батах полаемер уже мамалара жолхан жанр была нар как тренер жестко. Именно кытанак именно жарка. Жарка. Үлегемиге. Үлега. Так. Основном хамнас бинди пенсек. Ата холобра мандык вопрос бар онна. Холобра тренерская үлега бу келбеккен кемсинбетин болу дихандыбын. Ата холобра тренерская үлега ту хамайырахан бары. Ту хамайырахан дихандыгыны. Ата тренерская үлега мехна бар хамайырахан именно тофун кытта үенәчен кытта контакт булуктахын. Контакт болон психологически онна кенене именно сыган лохан ролонюш. Эн кенеха тух булуктахын. Пример булуктахын. Кене идеал, эн кенеха идеал күн көстүктахын. Бары түнен барытын. Өйдө түнен болон бен поведениянын да тобунда бир пример булуктахын. Оны кайдахына очона ен үйренечин истер. Антон билген булана холобра тренер үлетен ырахан, курутун соқ, холобра жетер соқ,
жекергенигер улахан внимание урба тинде кайыпти хобра курутун выиска жар сборка жар курактайге барар анорен лана эдер тренерлер оголор бу бирага биттер тренскулага хотчо келе атабаттар ону холобрен бу тренер илетин ылбыт олорго эдер специалисттарга тугу багарын эди Оттон хепке тага таха тренер летеген все-таки тух поллади. Тон в первую очередь лохан желаниях работала тренерской уленен улили. Багалах полахан. Лохан багалах энтузиаст именно багалах. Бен кейболлах канаре. Те ши тренер был концепт. Баган сух поллагана там туаратан. Тоқын урухунада. Өгүн санагын бартын уран туран тренер боллахана. Онна эйха бягар интерьене болар боллагана. Тон шүй тренер боллаган. Багыла бүгүн бияга келен стабыккар өсөрдүк стихилери барабын кыргыттарын куруп эйгин үйөрдө турдундар. Мактал.